Ka Israel kanang kulhu susu da ka Rising Lion Operation da bakrwit saya kepatok ka Iran ka bajuset ya ki koidi sain pertai ha ibin kanong ba basij. Om tangkata ka Israel ka krwit ru ya ka Internal Security Headquarter ka Revolutionary Guard ka Iran nangta ya ka Palestine Square ru. Menteri dari ke Israel ukat ulaong ba ke Israel kan beteng ban krwit ban yadai kari Israel na kinongsyun bat kan beteng hadu ba kinongsyun gin pendem toin. Ukat seorang ru baka Israel kan krwit hadu ba kajing sensia unong sensia ba kredu ke Iran u Ayatollah Ali Khamenei kan klaim hakajing krwit ke pemerintah kesengi ke Israel ka kam bakal penpra ru nreu teli ka lingsun ke Iran bat kumbak khasan teli gi lingsun ya pom ke alku pom.